za utambudzana na mabulayo othe anakuitea ḓuvha na ḓuvha kha vhupo hashu o livhiswa kha vhanna, vhafumakadzi na vhana vhashu. Sa Real Men Foundation ri khou ita bembela ri tshi ri Afrika Tshipembe kha ri takuwe ri ime nga milenzhe, ri farane zwanḓa, ri wane thandululo kha buka ḽe ḽa sedzana na riṋe ḽa Gender Based Violence and Femicide. Ngauri zwi vho tou nga nḓowelo, ri tshi vuwa nga matsheloni ri sa pfufhi mufumakadzi o vhulawa nga ngei, ri ḓo vha ri khou pfa nga ha ṅwana o tshipiwaho kana u vhulawa. Zwi sa ralo ri ḓo vha ri khou wana mivhigo ya munna o fhisiwaho nga maḓi a u fhisa. Zwino ri khou tea u wana thandululo kha heḽi sa Afrika Tshipembe. Khalilo na zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Phalaphala FM. Phalaphala FM. Ri na mimisi yoṱhe. Ridigeda kha Phalaphala FM. Hey my baby girl. Ooh. Tada wena wedwa Namufunane uswike. My baby girl. Nyatinga stando sami, nyatinga pilwe nyami. Baby, please don't leave me so soon. Then I did the same one. Okay. Nyatinga stando sami, nyatinga pilwe nyami. Baby, please don't leave me so soon. Every time that I look into your eyes, I promise that I'll never break your heart. Every time that I look into your eyes, oh baby girl, yeah, I promise that I'll never break your heart. Nidomufuna uswike, nidomufuna uswike, nidomufuna uswike, shango lichipera. Nidomufuna uswike, nidomufuna uswike, nidomufuna uswike, shango lichipera. Nyatinga stando sami, nyatinga pilwe nyami. Baby, please don't leave me so soon. Oh yeah, yeah. Nyatinga stando sami, nyatinga pilwe nyami. Baby, please don't leave me so soon. Yeah. If you could put my volume up a little bit up in the front. Stadium status speed. Ridigeda Phalaphala FM. Speed front, let's go. Yeah, boy. Put my volume up a little bit, please. Put my volume up a little bit, yeah. Thank you, sir. Yes, Samrawandu EP. Songoli kani kusama skoro. Doni renge na tireni na chiporo. Rani wala rayo zularo de foto. Yeah. Songoli kani kusama skoro. Doni renge na tireni na chiporo. Rani wala rayo zulatumbato. Yeah. Hauna muwe, hauna muwe, hauna muwe, hauna muwe, daddy hauna muwe, hey hauna muwe, daddy hauna muwe, hauna muwe. Nyatinga stando sami, nyatinga pilwe nyami. Baby, please don't leave me so soon. Don't you leave me now. Nyatinga, baby. Happy ready, baby. Don't leave me now. Don't you leave me now. Oh, nyatinga, baby. Happy ready, baby. Don't leave me. Don't you leave me now. Oh, nyatinga, baby. Happy ready, baby. Don't leave me now. Yeah, yeah, yeah. Oh, nyatinga, baby. Happy ready, don't leave me now. Don't you leave me. Oh, nyatinga, baby. Happy ready, don't leave me now. Don't you leave me. Oh, yeah. Shangoli chipela. Nidamufuna uswike. Nidamufuna uswike. Nidamufuna uswike. Shangoli chipela. Yeah. Tichirizo Phalaphala FM ndatofonga rinande ndingaimba ndichifedzisera uchifi yeah. Mariti vazidhibori mikove yachiridziyo pambana.
nḓowetshumo ya muzika ndi zwiṅwe zwithu zwine zwa vhori mthetshelesi a zwi ngo leluwa na luthihi. Hu na vhane vha vhori vho dzhena kha nḓowetshumo vha ḓi tou vha bva ri sathu vha ḓivha no vha ḓivha. Havha na vhane vho dzhena vha dzula vhane na ṋamusi vha imba wa zwipfha uri hai nungunungu ya muzika wa Tshivenḓa kana nungunungu ya muzika i khou ḓifhelei ndi yavhuḓi. U tou fana na hoyu ane ra vha naye kha ḓuvha ḽa ṋamusi. Ṋamusi Ridigeda na Belafonte mthetshelesi wa Phalaphala FM riṋe vha ngei murahu vha kale musi a tshi imba ri vha ri khou tou humbula dza mulovha namba mulovha uri vhone vha kone u vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo yashu kha vha shumise Twitter @msp_dj kana vha shumise Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe kana vha ya fhaḽa kha Facebook vha ṱoḓe Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe kana vha shumise YouTube ri live vhone ra vha na mbuso ine vha tama i vhusa kha vha i sie hanefhaḽa kha vha ri ndi vha lumelisi hafhu mthetshelesi wa Phalaphala FM ri lokovhela kha ri vhe roṱhe u swika isa rwa ya vhuṱahi ro thoma ra fhira nga hafha. kha ri ṱutshele zwiito zwa u tambudza. nṋe ndi pfhi vho ṋengudza itani Calvin sa lushaka ndi tenda uri roṱhe ri vho zwiḓivha nahone ri dzi ṱhanzi dza u tambudzana na mabulayo oṱhe a na khou itea ḓuvha na ḓuvha kha vhupo hashu o livhiswa kha vhanna vhafumakadzi na vhana vhashu. Sa Real Man Foundation ri khou ita bembela ri tshi ri maafrika tshipembe kha ri takuwe ri ime nga milenzhe ri farane zwanḓa ri wane thandululo kha buka ḽe ḽa sedzana na riṋe ḽa gender based violence and femicide ngauri zwi vho tou nga nḓowelo ri tshi vuwa nga matsheloni ri sa pfupfi mufumakadzi o vhulawa nga ngei ri ḓo vha ri khou pfa nga ha ṅwana o tshipiwaho kana u vhulawa. Zwi sa ralo ri ḓo vha ri khou wana mivhigo ya munna o fhisiwaho nga maḓi a u fhisa. Zwino ri khou tea u wana thandululo kha heḽi sa maafrika tshipembe. kha ri lwe na zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Phalaphala FM Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe. Ridigeda kha Phalaphala FM. 2 wa minete ndi bva kha wara ya vhumalo ndi Phalaphala FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ndi khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Ridigeda ndi yone hanefho hune mthetshelesi wa Phalaphala FM ra ḓivha vhaḓivhalea vhashu ra guda nga khavho ra pfha uri vho pfukekanya kha zwifhio vhutshiloni uri nṋe na vheiwe musi ri tshi khou thetshelesa kana musi ri tshi khou ṱalela ri kone u zwi vhona zwori nga ngoho zwi a itea. Vha songo hangwa mthetshelesi wa Phalaphala FM ri nomboro ndi 086 0002503 kana vha ya kha Facebook kana vha ya kha Twitter vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe. Belafonte ndi khou ḓo ri thome kha dzina heḽi ḽa Belafonte ḽi khou bva gai? Ḽi khou bva kha muṅwe wa vhaimbi vha tshifhinga tsho fhelaho wa America no pfi Harry Belafonte. So ndo ri ndi tshi bebiwa havha na muṅwe munna wa Insightful we a pfesa uri kha musi na nne ndi ḓo wana hei baga ya muzika ari ndo no riniwa madzina ndi sathu itelwa certificate ari no hoyu munna kha pfi Belafonte. Lione basani aliho basani vha vha tshi tenda madzina mavhili I think kha tshifhinga. Okay mara musi ni tshi tshimbila fha vha ni ḓivha nga Belafonte Belafonte ndi vhidzwa ngalo mme anga vha mbidza ngalo thi athu vhidzwa upfi Rudzani hayani bva ndi tshi humbula ubva kale ndo hula ndi tshi pfi Bela. a hula na fhethu na uthi hune na ri ni tshi tshimbila na pfa muthu a tshi ri Rudzani. Ndi tshi vho hula vhathu vha tshi vho vhona basa zwikoloni vhathu vha tshi vho thoma u shumisa Rudzani but ubva mathomoni azwo vhuṱukuni hanga ndi bva ndi tshi pfi Bela. Ndi a ḓivha wai ndi khou ni vhudza mbudzo ndi nga nṱhani uri vhunzhi ha vhathu musi vha tshi wana haya madzina ane vha vho ḓivhidza ngaho na musi u wana vha tshi khou thoma uri ni wane musi vho no aluwa lune zwo leluwa kha nṋe uri ndi vha vhusa uri uḽa wa ngei murahu zwino zwa mpori kha ine ri ḓo ḓi ri ndi Bela hola o aluwaho muraleni na musi ni tshi kha ḓivha muraleni na ni tshi khou ḓi pfi Bela kha ri ḓo mela murahu musi ni tshi khou aluwa muraleni ri pfe uri no aluwa nga nḓila ḓe nahone muraleni ho ni fhaṱa uri ni vhe Bela u yane ra khou mu vhona na musi nga nḓila ḓe. No muraleni ndo alutshela hone ubva vhuṱukuni ndo dzhena primary yanga hone ndo tamba hone bola na mitambo ine vhana vha Venḓa vha aluwa vha tshi khou tamba yone. Ndo vha na mashudu a uri muraleni u tshi hula upfi Western zwavhuḓi vhuḓi Shy Town Chicago one time represent ro hula hu na u ṱanganelana ha dzi tshakha na dzi background na culture. So for example nne neighbor yanga na dzi next door na vhahura vhanga ndi Mutsonga ndi Mupeli ndi Muvenḓa. So ro vha na mashudu a uri ro hula hu na zwithu zwo raloho zwine zwi a u vula maṱo kha kutshilele kwa vhathu vanzhi na shango as a whole na South Africa as a whole. Vhuṱukuni hanga ndo aluwa zwavhuḓi I mean ndo aluwa ndi ṅwana wa Vho Mawela first of all
chithanga cho khwathanyana cha ushona no upapa mara upapa ungaro vushto udzumba ushona yeah that the jena chikolo haningei and the likes ningari yashona zvinori chikwamba so kwamba nonova mungapa ningari yashona ai ndono aluwa ufirisezo ndono to together oh ndapani chikwamba mapungu avadzura dzini vanhu ange hamukaringane na mushwani yeah ari dona besuri na vushakadena ro aluwa ritsini unga khadiralo chimwe chava chichikothusa ndi cha uri rari na dzithanga nga hafha wo uchiva una thanga nga hafha una thanga so zwa zwichileluwa uri ube na vhuledzani ngori wo chikona u ḓa nga ngeni wo yo tamba wa namba wa vha uri u khou ḓivha vhahura wa ya nga ngeni wo yo tamba so so ndi kwamba uri ndi mahayani u aluwa u tshi ḓivha vhathu hu vha una sense ya community na u vha vhangana vharathu vhakomana na vhaḓulu ndizwo zwine wari u tshi vhona malume wanga ngeni na iwe kha iwe avha malume so ro aluwa zwavhuḓi nga maanḓa zwavhuḓi ma 2000 vha ḓo zwi pfesesa uri ndi ngani ri tshi amba uri murapo wa vhona washu a u fani nga nṱhani ya uri zwa zwino vha vha sokou tou vhona u nga ri ndi ri vha sokou dzula tsini hashu none thina ndavha navho kha ri ḓo humela murahu musi ni tsho thoma u dzhena tshikolo primary haningei ha mantsha western ni khou dzhena primary na musi ni tsho dzhena secondary ḓo ni ri ṱalutshedza uri kutshilele kwaṋu kwa ku nga nḓila ḓe musi ni tshikoloni well primary yanga ndo i dzhena muraleni mugororwani ovo tshenzhemo kana experience yavhuḓi badi I could say ra ri tshi ḓi ya zwikoloni nga milenzhe ra vhuya nga breaki sa vhaṅwe vhana a ḓivha situation ya so mara tshitori tsho seisa but ndi tshine nda tshi vhudziwa ndi tshi khou aluwa ndi tshi pfa nga mme anga bari ndi tshi kha ḓi vha muṱuku I think nda ndi na 5 so u tshi dzhena tshikolo u thoma nga 6 una 6 years so ungari vo ri hu tshi khou ya dzithama dzanga dziṅwe dzine dzo no vha na 6 dzi a kona u admitiwa kha standard A kha grade 1 ya zwino ri vhathu vhahulwane so na nṋe nda mbo ḓi lilela uri na nṋe ndi khou ṱoḓa ya tshikoloni ndi tshi swika ngeni vha tshi amba uri no ni tshe muṱuku miṅwaha yanu a itendi nga certificate and so forth nda sumbedza uri no mara ndi nga kona u ṅwala ndi a kona u vhala ndi a kona u ita mini zwine zwa tea u itiwa u ṱanganedza ṅwana tshikoloni mara vha ḓi fhedzisela vho nkhumisa nda ḓi ya nda dzhena nda phasa standard 5 which is now grade 7 nda ndi ṅwana o ṱalifaho ndandi ku ḓo dzhena nda ndo lindela ni tshi fhedza report card yanga ungari a i tsi fhasi ha number 3 nda ndi tshi tou tswenyiwa nga muṅwe ano pfi Eric Makhode na Mpho Sinthumule hey dza si vhuya nyana bagai henevho zwo zwino ro ya ravha dzithama khulwane nga maanḓa in fact zwezwo ri tshi khou ḓi ya phanḓa ndi ḓo ḓi zwi amba kha musi ra ḽi dzhena khalo hoyu Eric Makhode na Mpho Sinthumule ndi vhaṅwe vha vhathu vhe vha vha instrumental nga maanḓa kha u dzhenelela kha muzika Mpho ndi ene we ra bva roṱhe ri tshi thoma u rekhoda album yanga yo thoma yo no pfi Miloro na Mafulufhelo ra ri tshi dzula Polokwane mara ra ro wana muthu ane una studio ngeno Makhuwani Bramfontein zwo facilitatiwa nga muṅwe ano pfi Nkhume wa Tshifura solo so nda ndi tshi ḓa na Mpho afha ri tshi ḓa na Mpho afha ri tshi ḓa ra ṱangana na nnyi na Eric ngori Eric o vha tshi khou ḓi shuma ngeno so in a sense ra ri tshi vha ro ḓo rekhoda mara ri tshi vha ro ḓi ḓa u vhonana sa dzithama so ro ya ra farana na Mpho na Eric I think u bva primary u swika high school na varsity na zwino ri tshi kha ḓivha ro no vha vhathu vha aluwa ri kha ḓivha vhathu vhane vha kha ḓivha dzithama dza khwine badi nahone ndi tshi zwa Phalaphala FM u khou ḓivhidza uri u mualuwa thi ḓivhi uri nṋe ndi tshi ḓo mu vhidza uri u mualuwa u ḓo tenda na nahone vha songo vhilela thi vho dzi pfa dzi but na dzi like na dzi sometimes ri tshi tou vhuya u bva maragani vha ḓo pfa muthu a tshi khou amba Tshivenḓa vhone zwo ri nṋe ri ḓo vha ro mu ita mini hayi hone vha songo vhudzisa vha songo hangwa ri hone kha 086 002 kana vha shumisa Facebook ndi Phalaphala FM ri na no misi yoṱhe ri live na kha YouTube Phalaphala FM ri na no misi yoṱhe ro thoma ra fhira nga hafha
kha vha ite mbadelo dzavho vho tsireledzea nahone vho ḓigeḓa musi vha tshi renga TV license zwino nga system ya ntswa yo tsireledzeaho ine ya vha na one time pin OTP na u kona u ita tsheo ya u ṱanganedza OTP yavho nga SMS kana email vha kona u ita mbadelo yavho vho tsireledzea na zwenezwo u engedzwa tshumelo ya capture hu ḓo vha tsireledza kha u rumelwa milaedza vha sa i ṱoḓi na u tshuwa zwidodombedzwa zwavho nga TV licenses vha nga ḓiphina nga u ṱalela mbekanyamushumo dzavho dzine vha dzi funesa kana filimu dzine dza vha dza ndeme khavho kha vha wane yavho namusi kha vha dalele www.tvlic.co.za Wana o ḓo mamela musi Argentina i tshi farana na Afrika Tshipembe kha Group G FIFA Women's World Cup. South America hu ombana na Afrika. Kha vhe ṱhanzi ya tshifhinga tsha zwimangadzo kha FIFA Women's World Cup nga Ḽavhuṱanu nga dzi 28 dza July nga 1:30 nga matsheloni twi kha SABC Sport kha DTT Channel 4 OpenView 124 SABC 1 na kha zwiṱitshi zwa radio dza SABC. I wanala hafho kha SABC Plus na sabcsport.com. Sisonke rirote kha mutambo muhulwanesa. SABC Sport ndi vhaḓisi vha tshiofisi vha khasho ya the FIFA Women's World Cup Australia New Zealand 2023. For the love of the game. Where there is poverty and sickness, including AIDS, where human beings are being oppressed, there is more work to be done. It is time for new hands to lift the burdens. It is in your hands now. Zwizwandani zwashu ḓise tshanduko kha shango na vhutshiloni ya muṅwe muthu. Phalaphala FM ri pembelela ṅwedzi wa Mandela. Phalaphala FM ri na misi yoṱhe. Ridigeda kha Phalaphala FM. 23 minute ndibva kha warai vhumalo ndi Phalaphala FM ya kabarasi ya khasho ya Afrika Tshipembe na musi Ridigeda na Belafonte vanga vho zwipfa musi a tshi khomba hafha tshiri ya habe nṋe ndi ṅwana wavho Irene Mawela nṋe habe ndi ṅwana wavho Irene Mawela ndi khou ṱoḓa u ḓivha kha inu uri arali vha tshi khou thetshelesa ini nga ri mini khavho ngauri ndi vhona unga ri vho shela mulenzhe nga maanḓesa kuri ni vhe zwini na vha zwone wana u sina maipfi miyanga bo vha zwithu zwinzhi zwine sa ṅwana u tshi khou aluwa u nga zwi ṱhoga kana wa vha u tshi zwi ḽora u bva kha provider ndi ḓo ḽiwana ḽo ipfi u bva kha provider u bva kha mutikedzi u bva kha mugudisi u bva kha u vha example u vha tsumbo ya zwine muthu a tea u vha zwone wo tshi ri tshi vha sedza na zwino so ndi kha ḓi ita ndi tshi ofha ndi tshi vhona vhuvha havho zwine vha vha zwone zwe vha ita zwone na zwine vha dovha vha kona u ri fara zwone sa vhana vhavho ngori u pfa u sina mafhungo u a fhelelwa nga maipfi ndi khou amba uri ndi zwithu zwa tshiṱorini uri mthetshelesi hafha ane vho ri u khou ḓi ri lumelisa hafha amba navho na mthetshelesi nda lokovela na madekwana ndi madekwana avhuḓi muhashi na vhathetshelesi uridi nṋe ndi hone ri humbela ngea ro takala badi kuri khamusi vha ḓovha vho no ḓi awetshela zwino mawe ndi khou livhuwa nga maanḓa vho kona u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo kho uyu mutukana wavho o shuma zwavhuḓi nga maanḓa kha nḓowetshumo ya zwa muzika vha nga ri mini khaye khamusi naye o no ḓiposa vho maipfi kha vhone u sumbedza zwa uri u a ḓihudza nga maanḓa ngori vhone vhathu vha mbebiwaho vha nga ri mini khaye ri tshi khou lavhelesa nga nḓila ye aluwa ngayo khamusi vha tshi khou ḓiṱalutshedza na riṋe vho rine ra vho ri ra ri siho musi a tshi khou aluwa u bva vhuṱukuni hawo ndo mpfarela ndi khou ni pfa mara thi ni pfi zwavhuḓi vha khou mpfa zwavhuḓi zwino zwino ndi khou ni pfa ndi dzine kana reji
Hai vasangodzima ari kha ḓi fanela u amba nda ndi tshi khou vha vhudzisa zwa uri nda ndi khou thoma ngo vha livhuwa uri vha kone u vha vha tshi kha ḓi vha vha sathu eḓela nga tshino tshifhinga uri vha kone u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo. Nda vha ndi tshi khou ri kho you Belafonte ndi khou humbula uri vha ri ṱalutshedze dzena uri o vha mutukana o aluwaho nga nḓila ḓe musi a tshi kha ḓi vha muṱuku. Ruzani o aluwa ṅwana wavhuḓi nga maanḓa a tshi funa muzika na bugu tshikolo. U thoma hawe u ita hezwi zwa muzika ndi songo musea a thi nga musei o thoma a tshi lidza zwigubu hezwi zwa nthu zwa parafini zwa 5 liter a tshi zwi lidza a tshi zwi ita dzi drums a tshi ri imba ṅwananga dzi tshomi dzawe dza ḓa dza tovelela na dzone dza lingedza u khou dzhaiviwa mara u khou lidziwa dzi drums fhedzi a tshi khou imba. O vha na ḽiṅwe ipfi ḽi sekene nyana nga hetsho tshifhinga. Heḽo dzina ḽa Belafonte ḽo bva hanefho ngauri o vha a tshi funesa u imba nga ipfi ḽi sekene a tshi ita na zwo u repa. Alright, u pfufhifhadza o ri tshikoloni a sathu phasa matric matsina ngwenya yo i tshi ita i tshi dzhenelela dzi competition dzine a dzi pfa hafha kha radio. Ndi vho pfa tshi vho mbudza zwino uri vho mufhindula hafho he a aplayela hone o to fhindula dzi mbudziso dze vha vha vhudzisa hafho kha radio. Fhethu ha hone ndi Cape Town a tshi vho ri mnawe ndi khou ṱoḓea Cape Town. Ho vhudzisiwa dzi mbudziso hafha nda fhindula zwino ndo dzi wana phindulo dza hone ndo dzi fhindula zwavhuḓi. Zwino vha khou ri vha khou nṱoḓa vha gudise zwezwi zwa muzika vha ḓo ndzhenisa na tshikolo. Nṋe ndi ri ngafhi a ri Cape Town nda ri kule ngorali leti ḓivhi muthu angei Cape Town yo dzula hanyi hanefho hayi tshikolo u thoma ṅwananga. Zwa muvhaisa nga maanḓa hezwi ndi tshi muhanela u ṱuwa a ri mawe ndi khou rabeledza tshikolo ndi ḓo dzhena haningei vha ri vha ḓo ndzhenisa nda ri hu sa iwi ndi hanefho hu iwa tshikoloni. Mara na musi mukegulu vha tshi khou mu vhona u tou rali vha nga ri mini khaye? Nṋe ndi livhuwa tshilidzi tsha mudzimu ngauri ene tshikolo o vha a tshi funa na kereke a tshi zwi funa hezwo zwithu zwivhili and a sa tambi nga bugu hayi a tshi vhuya tshikoloni o vha a tshi ita mishumo yawe o fanelaho u ita a yo tamba na dzi tshomi dzawe a tshi vhuya nda ri buguni hayi nangoho u ḓo dzulela bugu. Tshi ntakadzaho ndi uri u fukelela hawe tshikolo ho ntakadzisa zwiṅwevho ngauri o vha o thanya ha ngo vhuya feila na class na nthihi. Right, a ri o phasa hafha kha primary aya secondary hanefho muraleni inopfi Tshivulunguni mara hango dzhenesa uya gai hafho Tshivulunguni ngauri dzi subjects dze a vha tshi khou dzi ṱoḓa dziṅwe dzo vha dzi siho hafho muraleni. Ndi hezwi a tshi vho ya ha Ramantsha secondary ya Ramantsha hafho ha a dzhena na hanefho ha ngo vhuya feila na class na nthihi. Ndi zwone zwi ntakadzaho kha vhana vhanga
Zwino mara khamsi vhone o to dzula nefa khamsi muledze une vha nga musiya nawo na musi o ḓa kha ino mbekamishumo yashu na tshitshavha tshoṱhe musi tshi khou thetshelesa vha nga musiyela muledze wo ri mini ngauri u sumbedza o shuma zwavhuḓi nga maanḓa nahone vha tshi ḓihudza ngaye. Ruzani o shuma zwavhuḓi nga maanḓa na haningei dzi yunivesithi. Ndi zwone zwi ntakadzesaho, ndi livhuwa Mudzimu, tshilidzi tsha Mudzimu na lufuno lungafhangafha. Nahone ndi mutamela mashudu kha zwoṱhe zwine a khou ita zwone. Ndi mpho ya Mudzimu. Nda ri iwi Mudzimu kha vha musedze nga ito ḽa vhuthu. Vha mu fhaṱutshedze a ise phanḓa nga hezwi zwine a ita zwone nga nṱhani ha tshilidzi tsha vhone Mudzimu wanga. Hai, ri khou livhuwa nga maanḓa mukegulu khamusi vha sathu vala hafhanoni khomulo ri vha to ri rwanyana nga khorasi ya ndi itwani na uri vhathetshelesi vha to zwipfa zwa vhukuma kuma uri na musi ro to fara vhone zwa serious. Ndi na mukhushwane ṅwananga amzhone khou ipfa na voice. Ndi khou zwi pfanyela okay zwa amba ri vha ḓo ri imbela tshifhinga tshiḓaho musi u tshi ḓa vhone kha ino mbekanyamushumo. Ndi khou livhuwa nga maanḓa tshere. Zwone ṅwananga, ndi livhuwa nne. 2 minete ndi livha kha ora ya vhuṱahe ndi Phalaphala FM ya Koporasi ya Khashela Afrika Tshipembe. Zwino ndi tshifhinga tshavho ri vha kona u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo 086 0002503 vha foune vha vhusa tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u vhusa vhone vha songo shavha na tshithu na lutshende vha songo hangwa uri live na fhaḽa kha YouTube ri live na kha Facebook vha vha ri ṱoḓa kha Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe. Ngegrupo amba zwithu zwinzhi nga maanḓa ndi khou pfa mafhungo a Cape Town ndi khou pfa mafhungo a tshikolo khamusi ri sathu ya kha vhathetshelesi ndi khou ḓo ḓivha kha mafhungo a tshikolo uri zwo tshimbila nga nḓila ḓe no ri u phasa matric na ya ngafhi na gudela zwifhio. Ya so ndo ri bva primary nda ya nda dzhena Sinthumule nda matriculator u bva hafho nda ya Wits University nda graduate hone nda ḓiya nda shuma kha dzi corporate na muvhusoni u swikela ndi tshi vhuya nda wanulusa uri khamusi ndi to ita nne muṋe zwanga. So ndo ḓiya nda ita ndi khou amba uri lwendo lwanga lwo ḓivha lwa ṅwana wa normal lwa muthu wa normal. Ndi tshi khou ḓi dzhena ndi university nda ndi tshi ḓivha ndi tshi khou ḓi pfha uri ndi a ṱoḓa u vha na mushumo wa ofisini 9 to 5 ri hole ri renge goloi nnḓu muloro noyo wo ḓoweleaho. Mara u tshi vho ḓi hula u tshi khou ḓi tshila wa vha u tshi ya u tshi vulea maṱo uri no zwiṅwe u nga zwi ita ngorali zwiṅwe khamusi wa zwi ita ngorali. Zwe zwa fhedzisela zwo ri swikisa fhano. Mara nga tshile tshifhinga musi ni tshi khou ḓi bva hanefho bva primary musi ni tshi khou ḓi ya secondary musi ni tshi khou ḓi ya Wits na ḓi dzhena tshikolo na fhedza musi ni na honoyo mulori uri ini khou ṱoḓa u wana ni khou shuma ofisini no vha ni tshi ḓi zwiḓivha na zwo ni khou ṱoḓa u imba na like no vha ni tshi zwiḓivha na uri ni khou ṱoḓa u ita mini kana u imba zwa tshi sokou ḓi tou vha zwiṅwe zwithu ngori zwi hone hayani mukegulu vha khou ḓi imba na nṋe ndi khou sokou ḓi imba kana na ni tshi tou zwiḓivha na ni mbiluni yaṋu uri nṋe ndi khou ṱoḓa u imba. Zwo tou bva zwi clear hezwo. Zwo ngo vhuya zwa vhudzisiwa ndi khou amba uri ndo thoma u ṅwala dzi nyimbo ndi kha ḓivha mutukana na Ndivhu ndi mukomana wanga ra ri na bugu ri tshi ṅwala dzi nyimbo zwezwi ri khou ḓi influenciwa nga dzi group dzine ra khou dzi pfa radioni ende ra ri tshi funa hayani ho vha u tshi hashu ho vha hu dynamic nga maanḓa kha zwithu zwa muzika ho vha hu na u ṱanḓavhuwa nga maanḓa ngori ni folo pfhesa uri u thoma hanga u ḓivha muzika kana introduction yanga ya muzika ho vha u mbaqanga nda ndi tshi khou pfa the Sweet 16s mahotela Queens itshi ya itshi graduate mara ho vha ho ḓalesa muzika. Then ndi na vhakomana ndi na dzikhaladzi ra ri tshi vha ri khou pfa pop ra ri tshi vha ri khou pfa reggae hu tshi vha khou tamba vho Michael Learns to Rock vho Colbert gospel ende ono yane a khou lidza ho vha tshi vha khou lidzela muṱa woṱhe so ho vha u tshi dzula u khou lila muzika. So dzi influence na dzi ṱhuṱhuwedzo dza muzika nda ndi tshi vha ndi khou sokou absorba zwavhuḓi na namusi a thi na muzika une a pfhi a thi thetshelesi kana thu pfhesesi ndi thetshelesa muzika woṱhe ende zwine nda zwi livhuwa kha u aluswa hanga uri ndo vha
ndi tshi khou ṱhaseliwa nga hafha na nga hafha nga muzika ndi tshi khou dzhia hafha ndi a ḓivha zwine nda zwi funa nga hafha na zwine zwa takadza nga hafha so na zwezwo zwo contributor badi kha uri ndi fune muzika ndi ḓivhe uri na musi a pfhi mini ndi ḓo imba at some point. Nombori hayani vhaṅwe vha tshi khou ḓi thetshelesa zwino na zwiḽa ḓi ri vhudzeni vhangana hayani nahone hu na vhaṅwe vhane vha uri vha imba. Ndi tenda uri vhathu vhana vha mayanga vhoṱhe vha ya imba ndi khou amba uri arali ni kha lutsinga ululo raloho obviously yes a uno jiga so vhoṱhe vha ya imba ro bebiwa ri 7 na siblings dza 7 so ndi na vhakomana vhararu na dzikhaladzi then u tovha vhona vhaṅwe vhono ḓirisiyaho zwino pena sa vhamba nga madzina vha ḓo ri vha tshi swika yanengei vha ri na to sa ri amba nda ḓa nga line ndi Peggy ndi Yolanda ndi Errol the late ndi Enzi the late ndi Lirato Chifiwa ndi khaladzi yanga nayo then ndi Taki then ndi Ndivhuwo. Lirato ndio iwe na dana dzona na ngeno makhwani musi ni tshida ngeno Johannesburg. Yeah, so okay nipareni anepo 0860002503 mjeso para para FM ndicho nechipinga chabo chori babuse chimwe na chimwe chine batama kubusa ka Belafonte ndakulori baba pfana mke group Mawela musi bachikwamba nga ndira ine badihudza ngayo ngaye sa mwana wabo arife para para ni madekwana nikumba nanyi abano tangana na sikware mulalo mathini mulalo ko Belafonte mandanyo koto budzisa bono ndikupfa achitonga sa mthu olu othanya nga manda naone awasikhangela za bugu ndiyo ludivoro za zwino ukushuma sanini samse oba chifuna nga manda za chikolo koto ralo udo pita bato tichirisa radio nitere ndolibugo atiko vapfana luthihi baba chikubusa zwa uri ni pfana ni muthu ane abori ni funa nga manda chikolo no alwa ni chifuna nga manda chikolo zwa zwino ni khou ita mini bara okay ndithobe ndi wizere jana stukunyana abe do alwa ndisongo to vapfa vha khou amba so va sweet vha vha strict nga manda ndo alwa usukela ndichi vha I think comes ndichi vho to pfi ndina muḓi ndo ndina hezwi zwo pfi curfew hobo tshikhiwa gate ashu vha tshifouda wa bori nga ichi tshifhinga nne ndi khou khia gate na mini so and chimwe tshithu tshe tshavha tshi khou ṱuṱuwedza ndi tsha uri dzikhala dzina vhakomana vhoṱhe vho graduate vhoṱhe vho dzhena tshikolo vha fhedza so zwa zwino ndi founder na CEO ya brand inopfi Halwa Craft Beer ritalwa ndi dovha nda vha party ya brewery iya vha tshipfi Brewster's Craft ina dzi subsidiaries dzine vhana vayo ndi Tolokazi Craft Beer so ri dovha ra ita na training ya beverages handling ya ingalwa nga ngomu heneyo so ndi zwone zwine ndavha ndi focused nga khazwo nga maanḓa nda dovha ndavha na the record company murahu ha nnḓu so ndi zwone zwine zwa vha zwi keeper busy hezwo kha tshino zamburi ini ni mutombi wa Halwa zwino ni khou vhuṱomba vhu ṱoḓo thetshelwa tshifhinga tshoṱhe okay ari tshiri pombiri wa minute ndi vha kha waraya time tshiri swa para para FM kha tsumere frenga pa musi ri tshi vhuya ri ḓo ri khou isa phanḓa no vhusa mbuso dzoṱhe dze vhone vha dzi ṅwala vha tshi khou vhusa Belafonte. Para FM Royal Heritage Festival. You ready? Kaba dobe tikiti yabo zvino vasedze thungo mulakulu wa pindua early bird 195 randa pedzi. What? 195 randa pedzi. Oh yeah. Ubva zvino swikela dzi 31 July ubva half idogonya vavo do badela 230 randa kavari gidi vadobe yabo zvino Ticket Pro Spa Sasol Power Fashion, BP, Hollywood Bets na Fresh Stop. Zwana ngwahandi zimwe. Kaba renga tiketi yabo zino, varengele na mtu wabo. Para FM rinanu misi yote Ridigeda ka para FM.
Fumbiri women ndiri pakawaraya ptahe mchiriso wapana pa FM na musiro Ridigeda na Belafonte vako mumbura pala kadio rimbolo national venda national anthem donur pa chorus nya di chorus hapa lo une naimba hapa la Stadium status set me nominated. Nobody does it better with the 16 bars. I prove that I am the greatest. From the lane's finest, Limpopo's tightest. Alongside Percy Tim and me, so we made it. One of us gotta bring us on my back, they waiting. We ain't failing. Matter of fact, just give me a Grammy and stop hating. Somebody call 911 cause when the land is smoking and wet up is smoked up is fire. Oops, I have spoken. The Shumakuta zero scare Richie Vele and it got it cosendera Biki Bikira Rubele Zabahana Rakara Mezan and Nengadotondo Kurumena Minango yo fule Miloro yo Kunyela so imani Gamile screaming women. We made it. We made it. Hey, aye. Dizamro banamba mroba mutavushka divana tozi mtichirezwa pala pala FM pete ndikubona meleza yabo hapa noni ndono ndibona kale muleza unokuvaka ndi unokuvaka nyi ndimuleza unokuvaka chifula roma mato arinduva mashau dori arirote ndikombolo kudzisa ka Belafonte uri umbulo visa lini album ndikotobva uvisa EP inopfi murauha ndu the EP ngazi 10 za July ine iko wanala ka mavengele othe a digital a online ina track za 7 so bangadia ba checka zwezwo mingwani mivili yo firaho ndo visa album inopfi Sokolatela abana yone yayo dale so ngari na 17 ya zinyimbo so zwazvino ndili mudini so so lini na lini zvingasokoiteya ndidoba ndiko drop ndikwamburi ndika space chine ndika zone yanga ya creativity ende ndikutakalela uba ndikoita so ndidoba ndikofisa ndiba mutu azikoni ntechereza kana musi uchikolabelesa ngandire ruwangayo samsino diamba zoro wabo usina uri ndichikwaruwa nditsini na hawa mutu benenda babidzoro ndimeyanga bana bukuni bungapa ngapa ndasakona uimba kana ndasatebele budo la muzika kana ndasa imbe zwabutibuti batu bangasi kuti bunonga rikamsani na kedu nganthani uri zwithu zote haya nizozyo nizomoro mtu wango byati yano ubaya ima to da studio aita mini ngoramke kuti bakusoka ade aimbe mwananga boto mufara nanga chanda ndola belesa zingo zikedu zine kamsano nditangana nadzo zvini zvimusini chikotakuwa samwimbi zvanga zvazvo nganthani yazvezvo actually arara zvisedza zvavhuḓi ri ḓo wanulusa uri zwanga zwa zvichilemela u fhirisa zwa muthu ndari muthu phepho ndi ḓo vha ndi khou tou zwi ambisa zwiṅwevho kha muthu ane a vha uri hawe a una muimbi kha muthu a sinaho hoyo muhwalo ngauri tsha u thoma ni fanela u richa hedzo u shuma nga maanḓa nga nungo u fhirisa hezwo kana u swikelela dzi ndavhelelo dza vhathu arali u khou pfhi ni khou ita ni kha heyo line yo bva kha vhudokotela tsha vhuvhili na tea u dovha na kona u pfhi no ḓiwana challenge khulwane yo vha yeneyo ya uri sa musi hu tshi khou pfhi khevha vha hone vho Irene Mawela mishumo yavho ndi isa vhuya tea u introduciwa kana u ambiwa ya vhonala ni vhanyi ni pfhi nnyi sa Belafonte identity yanu sound wise muzika wise ngauri obviously influence yanga ndi kwamburi kha tone na kha taste ya muzika ivesani ngeyo kha mme mara na nevo ndi tea u vha ndandichi khaedu kana challenge khulwane yo vha ya u wana ipfhi langa nne mune na sound yanga nne mune ine nga tshilidzi tsha mudzimu ri khou livhuwa uri ndi nga ndo i wana ende ndi khou ḓo ni vhusa zwori zwa zwino ni nga amba uri no i wana ya ndi nayo zwino ni tshi vha vhidza ngeya ni ri dokotela mawe kana ni ri mawe ni ri zwi a dependa ndi mma mara chimwe tshifhinga ndi a tea uri dokotela ma nga maanḓa musi hu tshi kha tou bva honoriwa na ni sa
teukhakha yani nanchihumbudziwo phi abe ndi dokotela 086 002 para Lokovera ndio ndikabusani ngeni kwamba nanyi ndikhalishira mutengo marakalo pafalo mondo ngati khoyu Bela Belafonte Mawela ndishapu makhathuneri mini pesi nendotaka unongoro ndikuta vori anido bvisa vori midinga vona mukiguru vovo unositwara mukiguru vodokotera ri busy nga zwithu zwononga zwenezwo mani mara ari na zwihumbulai I think ndono featurana navo abe ndingava ndina nyimbo dzo swika 4 ndina luimbo lunopfi tanzu liswa ndono ina remix yanditwani uthoma nga ujena studio ndo thoma ujena ndinavo mukegulu ri tshikho ita luimbo lumwe lwa kha album yavo ya hlokomela sira so ndina nyimbo na mara sa zwine vhathu vha khou ṱoḓa zwone ndono tenda na u ṱanganedza uri ri folo ita zwine vhathu vha khou ṱoḓa so ri ḓo zwi lugisa na mito lava sharp sure 086 002 kabare ndimbo tikiti mna ngange ka Facebook ne bara wana ka para FM renanwi misiote vunji ya dzimbudziso dziko sumbedza mafhungo bvisa album zwino huna hei mbudziso ine inuni ndingasiri chebela ndine yakubva ka ndo ipi witness ari nanu misi yote mbusoka Belafonte ari ndipha achiimbesa nga halufuno zwino ono vingana nahone arali asatu vinga mbula vo vinga lini ndikazondori hei ndikasive ndailicha yeah dzinyimbo dzanga nji dzine ndaimba ngadzo nga lufuno in most cases arali avono zwithogomela dziyava dzichiko afema dziyava dzichiko khwathisedza ndi muthu ari na muthu oyo ndi afa ndina mufumakadzi na vana ndina muta ndo vinga ndikale ndo vinga imwe ya khomba enda dziwana zwezwi roda makhuwani nga tshikolo ndo mbo ḓiri ndi vet nda mbo ḓiwana mutshoza nda namba nda muisa Western so yeah ndo vinga ari konu nga ivala ino nimbeka mishumo ya shuri songo thoma ara labelisa mafhungo uri mukegulu ndi zwone bo onariwe ndi dokotela Irene Mawela mara bosuke bapiwa na award nga mu president wa shiminga meri bo president Ramaphosa babanekeza ikamanga award ila award ikaini yamba mini ndi side track stuku chitori chosesa kechi chidodiwa nga vane va vateveli nga manda va Belafonte ndina ku alter ego kunopfi kamanga so vhathu vanji mukegulu washu vachi awardiwa the order of ikamanga get it okay yeah okay. So yeah ndizantsisa eso anyways coming ya 80 umuthu wochila ro thoma ra sedza uri o tendela waswika 80 ukhandowe chumo ine meanga baba khayo vo dokotela une baba vachiva va dzinḓilani masiku madautsha va tshi khou yo shuma a va tendela va swika kha 80 hu chinga vo hangwa vhathu ngauri wazwisedza okay yes vhathu vha zwi ḓivha uri navho Irene Mawela vhunzhi ha vhathu vho ḓihula vha tshi khou thetshelesa muzika nga kha radio mara the recognition that is not the right word okay. The recognition uzvibona ndikwamba uri muthu wahulisiwa mara una uzvibona uri khoyu muthu nga society nga Venda nga Limpopo nga Shango uri he munhu ari kuzvibona noita sona so ri kuzvi appreciate ri kuzvipfesesa ri kunivona waita uchingani ova uchiva na chipinga chine khamusi vanga va khou voniwa nga nḓila ine vha tea u voniwa ngazwo ene waya wasedza the footprint gandisa le va lisiya kha the entertainment industry kha music industry ari khou ri ya Venda Korea ya Afrika Chipembe ya Afrika na Shango lothe nga vhuphara
zwo vha zwi sa tei uri vha lindele 80 years kana 70 odd years uri vha pfi dokotela vha pfi ikhamanga mara ngauri a zwi vhona ene muṋe musiki a vha tendela vha tshila vha pfi 80 vha pfi dokotela with an honor yo bva kha presidente ndi tenda uri ndi rabela uri vha zwi ḓivha na vhone muṋe vha tshi eḓela uri she is very special vha ya funiwa nga mudzimu none wa vha favor ha tou vha funa fhedzi wa vha favor ngori ndi khou amba uri vha vha tshi ḓo vha ro sokou pfi dokotela vhono lovha vha sa zwi vhone vha sa vha onariwa u swika hanefho zwi khou fara nga maanḓa na tshifhinga mo 35 minute ndi vha kha vhara ya vhumalo mthitshisi wa Parapara FM ya vhuṱahe kha ri sumbere fhuri ngafha musi ri tshi vhuya vha songo hanga u kha ḓi ri valela nga muzika wawe hoyo no pfi ndi muzika wa lufuno ro thoma ra fhira ngafha vana bindu line vha ṱoḓa u ita khunguwedzo yalo kha Parapara FM Parapara FM i nga vha thusa Parapara FM ri na nnu misi yoṱhe Ridigeda kha Parapara FM zwambo ḓi tama zwi tshi timuwa mthitshisi wa Parapara FM vha zwi ḓivha uri zwa thekiniki zwi itisa hani ri khou livhuwa nga maanḓa mthitshisi wa Parapara FM vhone vha kona u vha na riṋo to bva tshe ino mbeka mushumo ya thoma swika zwino kha vha zwi ḓivha uri vha funa nga maanḓa nahone vha songo vha sendela kule ngauri zwa zwino ri khou kanzwa nga muzika ri na zwithu zwine ra zwi vhidza uri tshidulo tshi fhisaho kha ino mbeka mushumo ri vhudzisa mbudziso dzine dza vha uri dzi a fhisa a hu no hana u fhindula a hu no pfi hezwinoni ti khou fhindula zwoṱhe zwi a fhinduliwa so ro dzhena kha zwithu tshi no khou fhisa mbudziso ndi ya uri ndi zwifhio zwine vhuya na zwi ita musi ni tshi kha ḓivha muṱuku zwine a ni ṱoḓi mukegulu vha tshi zwi ḓo vhona eḓela zwino ndi a zwi ḓo vha uri vhudze ḓo amba na riṋe vha khou eḓela zwine na musi ni nyage mukegulu vha tshi zwi ḓivha ndi tshe muṱuku ndo no vhuya nda a thi khuli vha tshi zwi ḓivha hezwi u fana ndi songo zwi amba ndi tshe muṱuku zwezwi ri khou ḓi hula ri khou robana na dziṱhama ro no vhuya ra dzhena vhengeleni ḽa muzika ra lingedza ro vha ri sina tshelede ya u renga CD ya Jay-Z na DMX nga tshifhinga tsha the life and times of Jigga ra attempta u bva nayo ri songo i badela zwavhuḓi vhuḓi nda lingedza u tswa ra ri khou shoplifter na ngo u tswa zwavhuḓi a songo to zwi amba ngori ra ri khou dzhia ra khou dzhia ri songo i badela ra khou dzhia ri songo i badela zwino vho dokotela ri no vha vho zwi ḓivha uri ini no lingedza u tswa mara ra ri khou vho muzika ra ri khou khakhisiwa ngori radioni ho vho khou lidziwa mbili fhedzi ri tshi khou nyaga u pfa dzoṱhe ndo amba nga mafhungo a Vendors Anthem limbo lune ndo luimba na vhaṅwe vhaimbi ndi khou ḓo ḓivha zwo ri kha vhala vhaimbi vhoṱhe ni kha ḓivha na vhushaka vhuḓi noṱhe ni kha ḓivha dzikhonani lune matshelo ni nga dzhena ngomu studio na bvisa luimbo yes ri kha ḓivha na vhushaka although ngauri vho sa vhuledzani ha vhathu obviously vhathu vha ya vha ini ni ya vha tsini na muṅwe u fhirisa muṅwe ndi yene na vhesa tsini the people's man ndadi naye na nga sonda mizo feel ri amba nga phone ri ya vhonana lini nda ndo ya hawe ndi khou takala but na uri vhathu vhane ri a tendelana u dzhenela kha space tsha dzi family dza vhorine nda ndo ya hune a dzula hone na me a vhana na vhana ra ḓi recorda ra ḓi amba Timen Gavini ndi nga vha ndi na ṅwaha kana ṅwana hafu ndi sathu amba naye last time ndo amba naye a Pitori but u ita tshikonḓa u wanalea mara naye he's a dear brother of mine zwavhuḓi habe ndi tshi thoma u ḓivha phesi na mizo ndo vha ḓivhiswa nga Timen Gavini so ṱhogomelani nga maanḓa na hune a vha hone Timen Gavini arali a tshi khou thetshelesa kana na vhathu vhane vha khou thetshelesa vha tsini naye kha vhudziwe a kwame vharathu na vhakomana Mthitshisi wa Parapara FM heinoni ndi a si nṋe hezwinoni ndi mishumo ya mubveledzi hupfi ndi ni vhudzise uri no thoma u khisa muthu lini nasi nṋe wow mutshoza zwifhi tina wa chipfa Tshivenḓa Mr. Lavalava u ḓo rulisa na vhathu okay ndo thoma u khisa nga mutshoza
Roteras divorasa sizone. Ai, mtire so para FM karitendo machina mbeka mshimo ya shuya Ridigeda. Iko zika magumuni ngauraro musibela asikota kuchedza pala urayo nekedza rimbo rawe rovala inombeka mshimo kaba ndiba libonga manda ndiba buzorva kama speed na mstela vala var kulibonga manda bone bakono ortadera inombeka mshimo shika chiswa ngeno magumuni kamsinga utofupaza muserisko vala my feel petsira na basho bone bakotadera zo zwino inombeka mshimo bane ndibona bana rakolingedza ngandira zoto ngaka inombeka mshimo rikono ubanekedza fulupe rurubazibona zoro zyakona ngopfupi patsi ninga basena muledza urumi. Okay, ndizo thoma ngo livwa bafuni na batikedzi ba muzika wa Belafonte bane bo bachita bachinga wangu yo sakhoda muzika na bathu bane bako beba bachira support. Ndadova ndalivwa na Western ngayone yothe ine na muraleni Chicago One Love khabaswa auna chisakona dzei. Ngamanda kha chino chifhinga cha 2023 mwana mumwe na mumwe o bebiwaho shangoni angava chimwe na chimwe chine a ṱoḓa. Yes, huna zwikhukhulisi na zwiima phanḓa mara ndi u to mona kana wa fhufha mara chimwe na chimwe tshi a konadzea. Iri ndinonesesa mungano wanu wena anitsinisa nga mandesa ndiri ndolivuwa baba ningatakwana yange mchezo para FM katendo matambeke mshimeshe chimrango tandi kulibwa ngamanda bone bakono bashipida cheno mbeke mshumo hezwi nnendi chikota kuwa hapa vone vado bashikudipiranga heli ifili dipiranga utorali uba hapa rukumbudia mapungo na waraptai hakorote bana mbeke mshumo ya Mr. Lava no kubudisana mbeke mshumo ya teza uba kama speaker madeko na budi Years I've been doing this. He gets a little tired in his business. Groupies are as in on my sister. And the fathers in on ever patuches. 10 odd years I've been doing this. He gets a little tired in his business. Groupies are as in on my sister. And the fathers in on ever patuches. Took a little while, but I'm back now. Lolita batukana batambanyana. Had the way the baby knew the best now. Stereo status shut down. Radio killer, radio killer, killer. Radio killer, I'm a radio killer. Kill them. Radio killer, I'm a radio killer, killer. Radio killer, I'm a radio killer. Pelão, bacani. Mas we deve dar com puxa business. Basi picha na baba sokotani. Mas we deve dar com puxa business. Nem mangani nenye na fulu vero. Na tambero chidane kande sin vero. Soto mangani loro na mafulu vero. So sino leko patera bana machero. Took a little while, but I'm back now. Lolita batukana batambanyana. Had the way the baby knew the best now. Stereo status shut down. Radio killer, radio killer, killer. Radio killer, I'm a radio killer. Kill them. Radio killer, I'm a radio killer, killer. Radio killer, I'm a radio killer. Kill them. Status shut down. Radio killer. SABC News, you can see the opinion is a GC. Even the cinema para FM. I'm a radio